Dober večer z komentatorskega mesta v Fazaneriji, drage ljubitelice in ljubitelji nogometa. Dobrodošli v družbo Prve lige Telemach. Zadnja sobotna tekma v 34. krogu bo derbi med domačo Muro in ljubljansko Olimpijo. Vodilna zasedba gostuje pri 8. uvrščeni ekipi na lestvici iztekajočega se državnega prvenstva. Zeleno-beli v zadnjih 3 krogih potrebujejo še 4 točke za osvojitev 8. naslova slovenskih državnih prvakov. Zmaji v srečanje vstopajo po bolečem porazu na večnem derbiju z Mariborom v domačih Stožicah, kjer so zapravili prvo zaključno žogico za predčasno potrditev prvega mesta. Razlika med rivaloma znaša 6 točk po remiju sredi tedna v preloženem štajerskem derbiju. Olimpija bi se zmago v Murski Soboti zelo približala naslovu in Muro je v pričujoči sezoni premagala že 3-krat. Obenem Mura ni slavila že na 7 zaporednih preizkušnjah v našem prvenstvu. Z napadalci in Kaj Cipot bo danes na težki preizkušnji. Zdaj pa gol po napaki Aljaža Strajnarja. Pri izbijanju je Alex Matijas tam zadev za vodstvo Olimpije v 14. minuti. Veselijo se gostujoči navijači in Olimpija je kar hitro povedla v Fazaneriji. Ja, izredno velika napaka mladega vratarja. Zagotovo si bo to napako zapomnil za vso kariero. Tretji njegov nastop v prvi slovenski ligi, v članski kategoriji. Vendar potrebno mu je stati ob strani. V teh 2 tekmah je pokazal, da je iz pravega testa, tako da ta napaka mu je lahko samo spodbuda, da je še boljši, da dela in da pač dokaže, da si zasluži priložnost. Iz avta Borna Proleta. Vrbanec v sredino, na pravem mestu Muhamed Begović, Petrović lahko tudi strelja, odločil se za podajo in izenačenje. Dario Wiesinger je zadev v 18. minuti, to je njegov 13. gol sezone. Podaja Žana Petrovića in zadetek najboljšega Murinega strelca. Že nekaj časa je čakal na ta 13. gol hrvaški napadalec. Danes ga je torej dočakal in to je tudi njegov 50. zadetek v slovenskem prvenstvu. Poglejmo še enkrat. Prepovedanega položaja seveda ni bilo. Wiesinger pa je tu prelisičil Muhamed Begovića, prehitev tudi Vidovška in zatresel Olimpijino mrežo. 1-1 v Murski Soboti. Proleta na desni strani ima Sana, kar precej prostora. Proleta je seveda utekel v prostor, toda Sana gre proti vratom in sprožil je obramba pa Matevža Vidovška. Mislim, da je tudi tokrat bil prepovedan položaj. Brest je podal proti Florucu, Floruc preigrava in gol, vendar offside, vendar prepovedan položaj, ostaja 1-1. Medtem Ahmed Muhamed Begović pošilja v ogenj Aleksa Tama, ki je tam padel ob Cipotu, oglasil se je Halilović. To pa bo zdaj težava, izključenje Kaj Cipot. Drugi rumeni karton v 35. minuti za kapetana Mure. Videli smo tudi zaskrbljenega domačega predsednika Roberta Kuzmiča, ki ima seveda še druge skrbi, poleg teh, ki so povezane z igriščem. Medtem Muhamed Begović z glavo strelja mimo gola. Nesporazum med Florucem in Silvo. Toda žoga je spet pri gostih. Floruc poskuša pobegniti, to mu je tudi uspelo. Raul Floruc in odlično laci v bloku v 56. minuti. Oraši doma slavili pa so tudi pri Domžalah, medtem nova nevarna akcija Olimpije. Raul Floruc, pred njim Sadriju. Floruc preigrava v sredino, še vedno Floruc, priložnost zdaj za Olimpijo. Brest prihaja do udarca in na koncu le kot za zmaje. In tudi zato Zdaj pa priložnost in obramba Strajnarja, tam, toda brez zadetka v blok, potem pa še Goveja prek gola, ostaja 1-1. Žan Petrović bo izvajalec.
Podaja pred vrata, Raul skače najviše, potem pa Wiesinger, razčiščuje pa tam, vendar ne čisto. Obramba Vidovška, Wiesinger lepo preigrava, zdaj Wiesinger v bloku je Pedreño, pušča prednost Halilović, Kojić, utekel je Talisson, ki ga spremlja Sadriju, Talisson je zdržal njegov nalet, potem pa Agba do udarca, vendar prek vrat. Lasickas spet na krilo do Aleksa Blanka, ki bo zdaj poskusil v igri 1-1 proti Sanaju, tam najbrž prekršek nad Špancem in tole bo izključitev zdaj še za Fada Sanaja. Drugi rumeni karton za nogometaša Mure v 92. minuti. Agba, znova Blanko proti Dofu. Blanko nadaljuje tek v kazenski prostor, podaja v sredino, težave ima Strajnar in na koncu je to kot za Olimpijo. Treneru Kurtušiću, vaša ekipa je pokazala ogroman nivo borbenosti i s igračem manje protiv Olimpije osvojila bod. Kakav je vaš utisak poslije utakmice? Pa jednostavno vidjeli ste, mislim da smo bolje ušli u utakmicu od protivnika, bez obzira na taj nesrećan gol koji smo primili. Mislim da smo bili bolji do tog momenta dok smo imali 11-11. Izjednačili smo vrlo brzo, imali smo neku utakmicu u kontroli, to je neka Mura koju mi hoćemo da gledamo. Izašli smo u visoki pritisak, mislim da smo malo iznenadili protivnika, da nisu očekivali, htjeli smo da igramo iz zadnje linije, hoćemo da pravimo neku novu priču, neki novi model kako Mura treba da izgleda. Ovo nam je neki pravac kog ćemo se držati, ali nam treba ovaj karakter, treba nam ova borba, treba nam ovo srce za klub. Danas svaka čast svakom igraču Mure. Pokazali su da im je stalo i da su vredni ovog kluba i da svih ovih par meseci i ovih problema koje smo imali, jednostavno danas protiv šampiona su pokazali da mogu da igraju i sa 10 i sa 9 i jednostavno to je ono što nama treba. Spomenuli ste gol koji ste primili i bilo je zaista divno vidjeti kako su saigrači bodrili golmana nakon te greške, a on je čak kasnije iskazao sa nekoliko vrhunskih odbrana što dokazuje da je stvarno talentovan golman. Kao što sam vam rekao, on ima karakter pobednika, ova ekipa ima dobar karakter unutra u grupi. Bez obzira na grešku, to su normalne stvari. Pa pogreši najbolji golman na svetu. Jednostavno ono što je meni kao treneru drago, on je nastavio. I on je počeo da igra pas, bez obzira na nastavak pritiska i da provlače lopte kroz linije, ono što smo se dogovorili. Tako da jednostavno kad vi imate takvu vrstu samopouzdanja, podrške, ne samo on, nego cela ekipa, kad su oni svi jedan iza drugoga i bodre i stoje jedan iza druga, onda je mnogo teško da vas pobedi šampion kad ima igrača više. Da li se već zna koliko je ozbiljna povreda Prolete? Ne, on nije neka povreda tipa koleno, mišić, jednostavno dobio je jak udarac, jaka kontuzija i krenula mu je i krv iz nosa, tako da smo morali da menjamo, već u prvom poluvremenu smo imali 2 prinudne izmene. Opet vam kažem, sve su to sastavni delovi fudbala, dešavaju se, ja sam siguran da će on brzo da se oporavi, on je jedan jak momak, kao što ste vidjeli uvek daje 100% sebe i kad ste takvi onda se dešavaju i udarci i povrede, ali ništa strašno za njega, siguran sam. Hvala i sretno v nastavku sezone. Hvala i vam. Marko Brest, seveda nekoliko razočarujoč remi proti Muri, kakšen je vaš vtis o predstavi vaše ekipe? Ja, mislim da bi morali zmagati to tekmo, imeli smo približno 1 uro igralca več in mislim, da mora vsak prevzeti del odgovornosti in zmagati naslednjo tekmo, da bomo prvaki. V letošnji sezoni je Olimpija odigrala ogromno tekem, več kot 50. Zagotovo je za vami naporna sezona, čustveno izčrpjujoča sezona, ampak vseeno se težko znebimo občutka, da to ni tista Olimpija, ki smo jo bili vajeni v prvem delu. V zadnjih 7 tekmah le 1 zmaga. Kakšen je vaš pogled na to? Mislim, če rečemo utrujeno, se mi zdi to bolj izgovor, ampak na koncu moramo stisniti ta finiš prvenstva, moramo dati več od sebe, moramo boljše igrati in zmagati tekmo. Če bi lahko izpostavili le en element, ki ga morda pogrešate pri igri Olimpije, kaj bi to bilo? Mislim, da bi mogli imeti boljšo posest, večkrat iti z ene strani na drugo stran, predvsem ko so imeli Moraši igralca manj in bi mogoče tako se odpiralo več prostora, kot pa za nekimi dolgimi žogami, ampak dobro, zdaj ne moramo več nič spremeniti za to tekmo, lahko pa za naslednjo, tako da upam, da premagamo Radomlje. Sami ste v letošnji sezoni naredili velik preskok in postali eden ključnih igralcev Olimpije, klub vas je tudi nagradil z novo pogodbo. Kaj menite, da je najbolj pripomoglo k vašemu napredku in pa kako gledate na vašo prihodnost pri klubu? Pa mislim, da
Glejte, jaz dajem vse od sebe, vsaki trening, vsak dan probam biti boljši in meni se zdi, da je to ključ. Je res, da so tudi ljudje v klubu, kateri mi ogromno pomagajo in mislim, da sem na neki pravi poti in upam, da bom pomagal Olimpiji še naprej. Marko, hvala in srečno. Hvala. Mr. Sanchez, Olympia drew away against Mura despite having an advantage throughout the second half. What is your impression of the game? Well, we talked at the beginning that we didn't want to make mistakes, that we are paying the bill in the last games, that we are dropping points, and again, unfortunately, we conceded the goal from a mistake, but this is football. We had the opportunity to win the game with playing with one player more. I think that the players, they tried everything. We created good actions, we were surrendered the goal many times till the end, but we were not able to score, so you need this, more precision, more accuracy in the final third, in the opponent box. We were not able to do that, and now, okay, we have this point. It's disappointing for us because we lost the opportunity to have in this game 2 more, but all depend on us in the last 2 games, and we are going to focus now in Radonj again. Next game is Tosice. We are going to target again the win that will give us the championship. You mentioned the poor form. Olympia only won 1 game in the last 7 fixtures. What do you think is the main reason for the drop in form? No, the performing in the boxes. We are competing very good in all the games. There has not been any match that we didn't play in the way we want to play, but the boxes is the most important in football. To be aggressive in opponent box and to have the precision to score goals and to be solid in the face of defense in your box. We are paying the bill of mistakes in our box, and we are paying the bill of not scoring the good chances that we are creating. So also this is normal in these situations when the players, especially the younger players, they feel the anxiety that they are very close. But this point also is important because let us the opportunity to get the championship in the next game with a win. To make things worse, you suffered another setback with Florić's hamstring injury. You were forced to take him off. Do you know how serious it is? Okay, this is something that is happening. I said I don't want to repeat my words every time, but I alert in February when we come back from the break. We had to face very bad conditions in training with the training pitch, and the physios, they were alerting about all the issues the players they were having because of the loads of training in a very bad condition pitch. And now at the end, with the calendar, many games, the stress for the competition also, the important moment, plus this bad condition of training are provoking the injuries. Also, we made some tests this week for the players. Raúl is under control in the last weeks. They make 1 test and they said that it was perfect to play, and you see. So also we are not making good diagnosis this has been also another disadvantage for the staff to prepare the games with bad with bad diagnosis. You put on player that is not full to play, and it's not the first time it has happened to us. Thank you very much and good You're luck. welcome. Aljaž Strajnar, čestitke za točko proti vodilni Olimpiji in pa predvsem za borbeno predstavo. Napeto je bilo, trpeli ste, na koncu vseeno iztržili remi. Kakšen je vaš pogled na tekmo? Ja, mislim, prvi polčas smo začeli dober, na koncu se je zgodila moja napaka. Se iskreno opravičujem za to, ampak mislim, da smo hitro izenačili, smo se dvignili na koncu, proti koncu polčasa prejeli rdeč karton, smo se mogli nazaj pomakniti. Potem pa v drug polčas šli z isto energijo in mislim, da smo na koncu zasluženo osvojili to točko in mislim, da smo pokazali, kako se treba boriti za ta grb. Omenili ste napako, ampak kljub temu ste se zatem izkazali z nekaj odličnimi obrambami. Poleg tega je bilo zelo lepo videti, kako so vas igralci spodbujali po prejetem zadetku, kar vam pa zagotovo veliko pomeni. Seveda, to veliko pomeni, ekipa zaupa v mene. Tako da to je najpomembnejše, tudi če imaš ti zaupanje soigralcev, zaupanje vseh v klubu, je tebi toliko lažje pol igrati, še posebej, ker si mlajši pri članih. Kako vi sami doživljate te vaše prve korake v prvi ligi Telemach? Pa mislim, zato sem treniral celo življenje, to sem sanjal, da bom enkrat lahko igral na prvoligaškem terenu, tako da občutki so neverjetni. Aljaž, hvala in srečno. Hvala vam.